Kublai ya pi baro kiba pa ya kene ko kubor upet ngo cable news. Kimat bakong san menta kita yo kinong. Menjur ke sarkar ya ke Meghalaya Witness Protection Scheme bat ru ban kentiu ya ke jimento na kebenta kinong bisa ki bala shong thai. Nyo jingbet sakat wengut mampi do yong ha ka jela. Bat ang nut menteri rang ba ban penlong ya ke Meghalaya ka balai na drugs. Syak pensangit kipat ba kibat mulai tu sa sekretariat ban persya ya ke jeng penbor sim yau arha. Sngongo kan ni huta bat ni husu ya ke Profesor Sherwin Sungo ba no kam kum ke pro visi ban simtino kum ke acting visi jong kanehu. Klat Hashan Arnut na batendra ke oltu na din trok hanong po. Namar ke jing syak bam club do gi kena school ya ke midday meal. Kejin sandur ya kejat benriau day dah kariti dostur kunno kasyat suk mensim dah kejing isyong kun. Bat let jurip mentirang ba kejala ya kasenong jata bat sentung ban sungutu ya kejing jong kipat ba. Kejia lang jong kekan huan menteri kabalalong hakasngi baar kala ajing menjur ya ke Meghalaya Witness Protection Scheme arajar arpausan ban ajing ada ya kinong sakhi satar hakijing ja bapher hapo kejala bat kala menjuru ya kejing terwa ban penkiu ya baro kijing mentoy ke bala Aisha ke Chief Justice bat ki judge bala shong than jong ke Meghalaya High Court. Habai keran beginong patai kubor hadian belawai kejing yalang jong kekan huan menteri. Menteri rang ba kejelau Konrad Kongkal Sangma ulong bagi dan lightly ki an ke betamai jong ke BNSS ke belapan terekam ke sarkar pedeng bat ke sarkar jela. Baragi ni ki an ke betamai ke ladan ke kendon an ban ai jing yada ya kinong sakhi balawan ra ke kurkom terekam bagan ai jing yada kinong sakhi kumta ke sarkar jela ke menjur ya ke Meghalaya Witness Protection Scheme arhajar arpusan. Da ke jing tu ban ai ke jing yada ke bekongsan kinong sakhi halor ke jing ja boper. Ulang baman lagi distrik kendan ki komiti ke ban clear di district magistrate bat kendan ru ki dekat nagi bor sarkar bat ken sasim karai kat kum gejing long jingman jong gejing syak berngam bat gejing dan kam man ai gejing yada yakinong sakhi. And this basically, as you're aware, that the new laws, that the three new laws of BNS, BNSS, and BSA have been implemented by the center and the state governments. And in this new laws, there is a provision for protection of witnesses. And a complete mechanism has been included in this entire process and the laws to protect, and a system to be created to protect witnesses. And based on that, we have approved this the rules for the Meghalaya Witness Protection Scheme 2025, and there are many details, of course, for it. I will not be able to go into all the details, but just to give you a basic idea that it is in every district level there will be a committee which will be headed by one of the district magistrates. There will be members from the administration in it, and they will decide on the basis of the level of threat and the need to give different kind of protections to the witness. The protections could be in the form of security, in terms of even anonymity, in terms of being able to give their witness or their entire statement on camera, and so on and so forth. So different provisions are there on the different protections, and it's been defined in the rules. But as I said, the basic idea being that these provisions are there in the new laws, and every state has to come out with these different schemes. And today the cabinet has approved the Meghalaya Witness Protection Scheme 2025 with the objective of giving necessary protection to witnesses in different cases. Menteri rang ba ke Meghalaya Konrad Kongkal Sangma ulong bagi layok lai tili gejing kerpat nak yang syari Meghalaya High Court bat kinong bishar dalade kilapha dak gejing tho kumta ke sarkar klarai ban kentiu ya ke song pisa kumta ke bai boarding kalong 1000 unit shibnai ba menjur ban penpai ne reimburse
Hakabede bat ka POL ba sispa leadership nai kat kum kador Meghalaya bat ka mobile bat internet kalong 1,000 arspa tengka shipnai dalor ka khajna la manjur da ka kanun menteri ban kentiu no. Dalor kaniu la pentip ru ba ka kanun menteri kala ajing manjur ban penkalai ki kendon jang ka Meghalaya Housing Engineering and Technical Service Rules arhajar kat nyau na ka principal rules jang tanat housing. Ukanrat kongkal sama uloong bagi ladan sakatuk ane tiligi puas kebelatau daktarat housing kumta yakini kikerdan hab ban kentop lang aga service rules bala penkelak nang ban kentop ikini ginong terai kebetamai kebelawara tamai daktarat housing bat ikini kekam lakmi benya daktarat law katanat personal bat katanat pelatengkah. For retired judges secretarial assistance and domestic help rules 2013. This is again meant for the retired judges in the Meghalaya or Shillong High Court and the perks and benefits that are given to them as post-retirement benefits. And there was a proposal that was sent from the judges themselves, and even the past judges have requested the state government to enhance some of the benefits to them. And the proposal was specifically meant for some allowance in terms of electricity, some allowance in terms of mobile connectivity and internet, and some allowances in terms of petrol and petrol expenditure. Ka kanhun menteri jang ka sarkar Meghalaya kala manjur ya ka amendment ni jing penkalaya ka Meghalaya State Language Act arjarsan banla ban pentrekam ya ka Associate Official Language Khasi ha Eastern West Khasi Hills. Ukonrat kongkal sang mau uloong balale ekani kadi bagjela kala don ya ka district Batamai kata ka Eastern West Khasi Hills. Kumta kani ka jing penkala kalong kemudian kam kadang baka Associate Official Language ha ka Khasi and kentop langno ha ka district Batamai. Sarkar jela kala batha ya ka search committee blaklet officer IAS Barem uba Peter Dekar banjit chairperson bagi khot Batamai jang ka Meghalaya lokayokta bagian IT no iki kerteng bantung kam hapo laipo ne sopusan sngi. Ukonrat kongkal sangma uloong basisen bala pendap ikene kam anselum ya kejinyalang jengka komiti ke baklet menteri rangba ha ka ba nan lang ulam panggeng darbar sumbut menteri rangba nong yalam kaliang persya ba chief justice ka Meghalaya. Uli tu ru ba ka kanun menteri gala menjur ke amendment jengka rules na ka bentang search committee da ka bapenbu ne kejing seo bai syong jingyalang jeng chairman bat ki dekhot. For different associate official languages in different districts, the either Khasi or Garo is put there for local communications to be allowed in the associate official languages, and the different exams in those districts to be conducted in those. The necessary language requirement will be based on that associate official language. And as we had a new district of Mairang, Eastern West Khasi Hills district, the necessary amendments had to be made to make the associate official language as Khasi in and include the new district in that particular list. So that small amendment was made just to include Eastern West Khasi Hills in the list. In terms of the rules for the search committee, for the selection of panel of names for appointment of chairman and member of the Lokayukta. So there is a search committee that is constituted, which we have already constituted. And this search committee will then propose some names to the main committee to then appoint and select the chairperson and the members of the Lokayukta. Now, the search committee has been constituted in the last meeting, as you're aware. But under this search committee, there are rules in which the search committee functions. So the decision today, that's the background, the decision in the cabinet today was to increase the sitting allowance for the search committee members. Very simple decision. Earlier, the committee members used to get 2,500 rupees per sitting, and it was felt that it could be increased because sittings are just 1 or 2 meetings that take place. So the amount has been increased from 2,500 to 5,000 for the members, and for the chairman from 3,000 to 6,000. Ka kanhun menteri jang sarkar Meghalaya
Kala ay kajing menjur bantung yo Chief Secretary Berem Gejelau ba PS Tangkio kumu Chairman jaga Meghalaya Farmers Empowerment Commission. Kenhun Menteri kala ay kini kajing menjur kedai hadian bau Chairman Berem uri eno akam na kitau shimet bar kini kesyuki kala teli. Kumta latung ya komiti ban pet kini akam bar kala ay kajing terwa deka keteng uba PS Tangkio kumu Chairman bar kumta ke kenhun Menteri kala ay jing menjur ya kini kajing terwa. Menteri Rangba Kejela Ukonrat ke Sangma hakas ngihat majai jong katayo ulaya tu bakindon sakhat wengut kinong ti par kibalapen biang nadong syadong banyo e kejing bit hakabanti doyong katkum kejing start science ne ke scientific mining hapo Kejela bat ulaya tu ru baka sokar jela kadang ya keren bat ke sokar pedeng ban penbet no mardor ya ki kenrum kenram hapo ke school ba Northeastern Hill University Nehu. Habe keren beginong patai kubor Menteri Rangba Kejela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma ulai tu balangut kinong ti par kila dabi ojeng bit banti doyong bat kila sedang ru ikikam kijam jongki bat kebasa amta kadai halor kajing kai yo doyong ulai tu ru basakat wengut kinong ti par kin sayo no kajing bit banti doyong kat kum kajing start science bat gibabo ni gini gidei naga district East Janja Hills bat West Khasi Hills. 3 have been approved and given a full mining operation clearance, which means they've started mining, they've started extracting coal, and there are of course certain issues which are now left in terms of the transportation of that coal. But mining of the coal has started in a scientific manner, and as I mentioned to you, Coal India has come and seen it, and they're satisfied with the the Coal Ministry has come in and seen it, and they're satisfied with the work, where the work is going, and we are moving forward. I don't have the exact numbers with me on the exact position, but as far as the latest information is that about 11 more mines are just on the verge of getting the mining opening permission. But I don't know the exact status of that, but matter of maybe a month or 2 months, we will be able to see another 10 to 11 mines or miners getting permission to start the scientific mining. Menteri Rangba Kejela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma uluong baka sarkar jela kadang keren bat ke sarkar pedeng ban penbet no mardor ki kendrum kendram kebalami ha ke skul ba Northeastern Hill University ban pentikna bagajeng terekam kan long no kebiat bed. Uli tu boleh keren bat menteri katenat ka pulih putih jong ke sarkar pedeng banwat kilat kelinti ban penbet no ekene kendrum kendram. Uli tu bagi sengokya ba halor ki ege baca hak skul ba nehu bagi sengok kuslai ban ke bentai samna pulih bat kumtai kila persang bane keren iki kenhun baper bat penbet ekene ngakam kenang bagi skul ba nehu karena betre kam klem kino kijing thot. Ukan rat kongkal sangma ulong bola leji dala dia kumuriu shimet bani kendo iki samla pulih bat mla banlet komunong mikmat jong sarkar. Namar bakim dan negabor bantukla rek jing terekam maman legasni jokan ikajaka pulih bat ulong bakila persang banwat kilat kelinti bat persang banwan ra ekajing trelang jing kenhun baper banla ban penbet no ya kene kakam. We are concerned. We're concerned about the issue in Nehu. And mostly I'm concerned about the students. There are issues from both sides. We have tried to understand those issues, tried to reach out to different stakeholders, either me directly or through somebody in the system. When I say system, means the government, and try to see how we could resolve the issue so that Nehu can function in a smooth manner. And as I've mentioned again earlier, that Nehu is an autonomous body directly functioning under the Education Ministry, Government of India, and appointments of the Chancellor are done from the President's level. So therefore, all these complications are there where state government is difficult for us to openly intervene in the day-to-day functioning, because there are already systems that are in place, and even though we may want to do it in certain ways, state government is not actually the competent authority to officially to intervene in these matters. So we can do it at a certain level. So number one, as I said, are we concerned? We are very concerned. And are we intervening? We're not directly intervening because we are not the competent authority to do that, but we are engaging. We're engaging. We are talking to people. I have personally gone to meet the students.
Of course, when I went to meet them, also some of them took it otherwise when I said that I have not come as chief minister, because I wanted to share with them that I've come as a citizen, as a leader, as a person who would like to help. But as I said, I cannot be there from a government perspective, because technically we don't have the authority to directly intervene into the day-to-day functioning. But we can engage, as I said. And so my purpose was engagement, and I'm concerned. I engage with the students. I'm engaging with unofficially and informally with certain staff and faculty, other political leaders as well as bureaucratic officials are also engaging. So we are finding a way. We're trying to see how we could bring the different stakeholders together to resolve this issue. But as I said, we're not very sure how things are moving forward. I'm engaging with Government of India. I speak to Honorable Education Minister on a time-to-time, basis, and update him and request that he can find a way to resolve. So they're doing their best. But I again urge everybody that yes, there could be complications, but we need to find a way to come together and resolve it in the larger interest of the student fraternity and the students of the state, and especially of NEHU. Menteri Rangba Kerjala Meghalaya Konrad Kongkal Sangma Ulashim Bagajini Ki Kabalale HYC Berkhang Talai Office Trikam Jong Ganegrins Kalong Kabamla Ban Pediang Badulong Bagi Sarkar Karena ikat pun kelentikaan Persya ikibrik berhenti Ban Puntut Ikijing Trikam Jong Ganegaca Sumar Konrad Kongkal Sangma Ulong Bushim Ikijing Ki Kumkakam Kabamla Ban Pediang Namar bawa ke port maru kadang gejing buram ke bersipai nak kadang kono keri kemla benhir thmai ke hospital badulong bakila ban kidau kila ban gejing perjing mot nrai kidan kilenti ban kun bet pat lagi ulong bagi pulit kelashim kya kane bagila dat ban register mokot duma bagi kelashim senjam kat kumkaan bat anslai ek persya ek break berhenti rengkap bagi gejing yo ya ki sakhi ki babyang. Whether it's a state government, whether it's a central government, or whether it is the concerned institute, has never shied away or closed their doors for any kind of discussion to be done on any issue. And we have proved it and shown it in the past also, and will continue to engage in the future. But to intervene and to kind of disturb the functioning of a hospital has not been done in the past. And this is something, as I said, I don't agree with. And accordingly, as I said, the police has taken note of it from a law and order point of view. The case has been registered, and the police is taking steps as per law and as per proof that is there. And we will take necessary action on that. As I said, we have never stopped any discussion or any issue. I'm not saying that the issue raised is not important or is important, but as I said, that does not justify interfering in the operations of an hospital. And if there are concerns, then there are other ways to discuss and address it, but stopping the operations of a hospital is not one of them. Komishimenta ban persyak juri kejing persang ke Sokar Jala ban penbori ki pajba ban penrung kerteng adhar hakase balang jong katayu kino yalam ka Awaken India Movement rengkat bat ki pajba kila penlong ya kejing ki ban le tur sa secretariat hendrai kila syak khanglat no hakibor pulit bat bor district ka em kala ai por hinyosngi ya ka Sokar Jala ban sim kya ya ka mat jing dawa bat kala berngem ban le mudui syakayeng kasari ban dawa yala ka hok.
Komisi Bentah ban persajur ke Sarkar Jela bakam deban pembor gipat ba ban Syamiu Adhar pada pedang kejengmong kuat jongki. Haka kendai terik jong uyayong arhajar arpusan kinongelam ke Awaken India Movement rengkat bagi pat ba belum mahkamat jong umat jong wok yang nang ba hajan Civil Hospital Chilong. Balik terus sekretariat ban panjang pensyai no menteri nang ba ke Jela. Haba kini kipat ba kelasya pensangian ag jengku monitor sya sekretariat kelami ketma ketian apeng joki bad kipulet kilapatan bad tap jubor kipat ba hapo ki kali pulet. Ndre hadian katokane por lala ano ban penjajai kani kejing ki beginong elam jong ka Awaken India Movement kila pensangian ag jengku monitor sya sekretariat. UMLA ke North Shillong constituency uba adal bet nong romru uladon ban haji kershan lang kini kipat ba bad ula penpauru bodu UMLA uba 4 le yu adhan. Kini kipat ba igbalawan ke lagi jakai ke dawan ke Sarkar bakam de ban penbor ki ban syam ya wadhar kamtam hagaman ni soalang bat kakat Russian bat kila dawa bakem teriak ban syam ya wadhar ndrai kila dawa pat ke Sarkar bakam de pat ban pendo iki begin yo iki ni jing mentoy ni di skim wala kidon ne kim dan yu adhar ka ku kunjo hadian bagani kenhon kelatmu banda ikendo yu nong mi kemat ke Sarkar ndrai namar ka jing mam yo alat la batha no iki banda ikendo ya ka deputy commissioner jong district benek bet halor kani ke jing dawa jongki Tibet arula sai nom pai ba lech ke MDC lech ke MLA lech MP wana mai lat bakin tiat sok bagi kini ban mi sekamat kini ban keren hau bidi lu adhar berkai ke keren ke jongi ke jing dawa ke jongi habdi wadhar kamdei ke bangyong bagi nom sya ya kipai ba jong Jela bekele adhar ni kala mogi kata negi ong bari kuntu yang Sarkar Jela Sarkar India bakim dei satya ban penbor jo pai ba bane adhar kam dei tara kada wong adhar kintu no pari kohok di jongki kita gi ba pendoi kohok ke jongpi kidei ban sim haladi ya ke jingkit clear pai ba angai scam pinang le kumo pinang song thai wan mu do pile jani pile song thai la don kinong ilam jo ka im sa don ba adal bot piru pidei kinong ilam halagi jong gidong kisinong kitain wanum song sok wanum ai sok yang tu nong bikmat di bawah pi pila thung pila jit let no ya keren barki bagai penbor ek Sarkar ka India ka Sarkar India kanumla ban penbor kana ka kwa yang ibu nang long tegi penta jokari India kem dei ban penbor hakiki ki belong persya ya kambon jong pai ba tadi koi kabar kamot tambawan KK karai naka honorable high court nani honorable supreme court bersyukur baik tang bawan ke direction lepo supreme court high court nana government of Baikalia nani government of India nge susap baik nge syukur baik ngem lei kinyang Kongo berbenang wat penbor gi pa it's not mandatory lagi fire ke Jela Jammu and Kashmir barang ipay ke Jela Assam barang ikrenro ke Jela Meghalaya kanta mangilay ki ba kum ki nang song ki baret pat nilang ki nang song ki baret pat andai menta ana bang ipay support the council ikami iban man ki bakran ni gani barang ipay po assembly amdan way ro bang kran ni gani nai matang hinapang uba adel bot nang ro wan kran ni gani ban ay ke kirsan nagipay ba na dalay ni halor ka ri sanchar pat ba ni halor ka ri ka ban light lord ni ro halor ka ri ka ba khoj na ka banta balai na mar balai ni long ki jaj ban reo ki ba sel tho na bingip kwaro ban sapun bor ban chule don bor ya ke ki ba ki breo ki purta bon na ki breo ki chongi sarom bak chadeng lagi phai ki school baki let lagi phai ku mne ku ya sel ki breo ban lo khawashan lagi phai ki banlej support civil hospital lagi phai ki banlej tang banlej ben yo ki kam ki cham ro manta ki don ki ba sa be lo kam
Tumaya seo kidan kito ki Agalwandi, ki Asha, ki Sabe na nakakam na mabamdan adhar. Kidan kito ki balik Kaglong, ki balik Sumar, hapo ki hospital sarkar le hospital private, ki Klamyo, ya kata ki insurance ki dongki na mabalay, bakimdan adhar. Kidan ki kimna school ki bato ek scholarship. Kidan ki kimna school ki baklamyo shoban rong school na domenta, na mabalay, bagi klamdon yu adhar. Uwe yu adhar. Uwe tahu adhar, balai berpun bari kipat ba adhar. Maka wei kebentang ke mga ang negapor. Lara ka sarkar ke seutuh bau tahu adhar ulang bentang bakongsan. Ka Supreme Court badan burom, lara banang pelang bentang bakongsan. Mereka sarkar jelas juga ke pelang bentang bakongsan. Kau kipat ba nang song slong, nang nisa keman, ini ban berat noi ke epic, ini ban wen noi ke epic, ini ban kam sebalik terbut. Ka Menteri Sarkar ke Jela Meghalaya ke Belongro kenong aiktian ke Sarkar Jela i Dr. Amperin Lingdo. Ilong baginong song snong kemde ben keno ek Sarkar Jela halor wadhar. Namar bakam de ke Sarkar Jela ke penlong yo wadhar ubadan kamtam ban yo iki skim sarkar. La ban kedo hang ni banagaliang ke Awaken India Movement haga kendai terik wiayong arhajar arpusan. Penlong ya kejing elang ban persya halor kejing petha ke Sarkar ban register no bat ban Penyesok berwadhar laraki kuat benda ikut jimuntoi ke skim sarkar pedeng. Kentup yuk kau ration, bad halor kene sarkar Jela dan chen kelapan benar ben aipor arbnai ke bentaban penyesok ya kakat ration berwadhar. Lem kumta kenduk no ya ki jing yo jimuntoi na ke baki jiyo no kau ration. Halor kene na kaliang ka Awaken India Movement kalau ke jingalang balami ru jing kulmar ke sipor nama ke jing temu kinang alam jong kene ke movement berkipat ba bantur sa secretariat. Habakran ni kilat patai kubor ka kendai trik ujayong i Dr. Amperin Lingdo ilong baka sarkar Jela kamde bansa keno halor ke jing penlong kongsan yu adhar banyo ik skim sarkar. Namar nado ke senam arazar ka ndriyohi na ke sarkar Meghalaya klato ke sarkar pedeng ban kedo bagi nong snong ke Jela kempat ngokwa ban nyesok lang bau adhar. Ndre na kaliang ke sarkar pedeng kalau ong belada ginong snong ke Meghalaya ada gidang kwa ekano ke skim. Jong ke sarkar pedeng ihap bandan bedya ke adhar kan. I Dr. Amperin Lingdo ilong bagi nong snong gidan gijing lat luat nala dia belada kim kwa ikini skim. Kamdan kanu kanu ka anya kari ban ong ba kimla bakin syem dalile. Ndrei kasilong ba lada kimdan kindu ikijing mentoy. Bari ilong ba amdai ban keno ya ke sarkar Jela halor kani. Namar ya kani ke bil lawan ra na do kesenam arhajar kan rio balap priang ya kani hagi yang dorbar tauan kari ke parlimen. Ila benrap ru bagi bubun kibreuhi kimpat dan yu adhar bar kadikarai jengki laki kwa na kim kwa ya wadhar. Kita ki organizations ki bawan sya surong ban protes ya kata ka adhar kad lani kata ka kabalong kabadon kam kongsan lani kumbangiong aktin pareng compulsory kalong nakabenta ki schemes ki baka sarkar kami ka ay ya ki Jela bro. Ya ka adhar kamday ka sarkar Jela ka bahap sya ban keno. Baday kani ka sarkar ni katay ka sarkar ni katay ka sarkar ni ka sarkar ka mamansyua. Kaba pelong ya kata ka adhar kat bakan long compulsory hakano kanu ka scheme ka bapipan. Nadu arajar kanri ka nyaw ha katu ka poru ka sarkar Meghalaya ngaru ngadon ha kata ka sarkar ka bangito siya ka bumandabendia. Banong ba ka Jela Meghalaya kinong snong kimpat ngaw kwa banshim ya ka adhar registration ngobha bansya yangi kum ka Jela ban numhab banshim ya ka adhar ka government of India ka syuong bay kumne balada ki nong snong jong kari India ki kwa ya ka nuko scheme kum kata ka ration card ka bukiyo iki ration ki bukher na ka sarkar Jela limba ka sarkar kami ka job card ka barawan siya ka sarkar Jela limba ka sarkar kami kata ka Pradhan Mantri scheme lani ka MHIS scheme ka bangila connect lang mangi ha ka state panyo ya ka take scheme Pradhan Mantri but kane ka scheme health scheme ka jongi na ka state ngidon kam manwanra ya ka dar tiki nong snong kidon ya ka jing lajlot nalade lada phim kwa ya ka to ka scheme
pimdon yu adhar patdon kanu ka an ka boong bakalong bean bande unong suksnong jakari India ba pimdon adhar pide ubabean hakani ka India hakani ka region ti kalong kabadon kam yangi ban pensyai supat ba ombet ban keno ya kanu ka sarkar namari ka dahar bil lawan ra na do arajar kat rio ha parliament bat lapas da ka parliament ya kani ka act ti kinong snong kum bakalong benta pidon ka jinglaj lot masim bat numdon kanu ko an persya ya pi wala pide nong snong ka India lada pimdon dahar tangbal lada pikwa iki katukat ni tili schemes ki baka sarkar kami bat ka sarkar jilla ki ai ki balong connected pihak don ni kada ti kalong tang kumta bat ki babon ki briu ha kajala ka jongi ki bampat don ni kada ki decide na ladi bakim pat kwa ban sim ka kada tat hadu baki nong snong ki kwa ban sim ya ka benefit jong kudu ka scheme ha kata kapor lada ka kendon ka sya pihak register ya kada Hadian bakalami ke jing huri hura happening kinong nyak kali ke jala Meghalaya bat Assam haka nyau tarik yayong hakana para Ribhoi district haka sebalang jong katayong kinong yalam jong ke All Khasi Meghalaya Tourist and Taxi Association AKMT and TA bat ke All India Goods Transport Workers Association AIGTWA kila syong jingalang hanongpo ban penbet yakene ke jingja bat kila shim yakarai ban thau yak Joint Action Committee ka bandan lang kitukhan na Meghalaya bat na Assam. Banuan ra ke jing sto jing mod ba jing singan happening kinong ya kali kamai tourist haka kandai trek yong arajar arpusan kinong lam jog All Khasi Meghalaya Tourist and Taxi Association bat All India Goods Transport Worker Association kila lu me ke jing lang ke bekerki anungpo pan penbet ya ke jing kana happening kinong ya kali ke jela Meghalaya bat Assam hadin ke jing syasho uwe unong ya kali kamai Meghalaya ke belajar ke nyau trek yong haka than kana para kumbal penpau hagni keji kenduk kinong yalam jong kinong nya kali kamai ke jela Assam bat Meghalaya kila la bane penbet no ekene kejingja ke balalam sya kejing syasho we unong nya kali kamai batip kerteng kum u yajer lang melim umlong hak bal keno bladon keti da kinong nya kali kamai na Assam da kejing bitar halor kene kejingja bladon du kejing pakhang ye kali na Assam bandrung kamai sya Meghalaya hakastan hakana para hagni keji kenduk ki arliang Ikenhun nongnya akali kamai nakaliang ke Assam lawan Mikmat Dubiran Sharma, General Secretary ke All India Goods Transport Workers Association dan bat kiwi-kiwi kat ban Meghalaya lawan ban mi da ba Rikal Dinus Doling, Presiden ke All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association. Nang tau ba balajit jerwa Secretary Kayai Teli Tourist Owners and Drivers Association lawan kiwi-kiwi. Nagaliang Ubiran Sharma ula pentip nagaliang kakenhun kinong nya akali ka Assam kidap da gejing sokya bami kong kini gejing jai kanat hapdeng kinong nya akali ka Assam bat Meghalaya ha ka baula kedo beritang gejing ekran penbet ikinu gejing ya balak benduweng ikinu gejing ya sotu bakla bakin ong bahalo kini deban kloy bandan gejing penbet uba Rikal Dinus Doling baru ba bala jerwa kleto bakum kakenhun hina do hinyo trip yayong kidap da kejing sokya ke bajur halor ke ni kejing syasho udukot kakenhun kinong nya kali ka Meghalaya haga ba marmar hi kum kakenhun kila phone banekran penbet bekinong yalam na Assam halor kene kakam hendrai namar ba mshim lapoi ha ka pratrek kumta ladon kejing shemrai ban khangi kali kamai na Assam ban ket ikinong letnong wan Pakistan kali kamai Etoru badai haka kendai terek ya yong pad hadin keje keren penbet halor kena kakam bela syem karai bantau no da ka committee bela tip kum ke Joint Action Committee bandan lang kidkhot na Meghalaya bat Assam kenang beladan kidu gejing ya bakin la bani penbet kaba katu kejingja kadai bit mencis ngi hakaba wei na kinong nya kali kamai jungi badai hi pordok Assam jungi nak tega seng jungi ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association ula syak takti wala syak jongti untuk betul dan hangi hadian jonga menta di koteng yajer lang melim umlong di hakata ka benta ka ba menin ngila sim no karai ye sim ko ka meeting new steng step ko State Bank SBI han ko parking lot ye pelong ke jingelang parti para dapal berkait ban
pensyai kumnung ina shim ya kani halor kani karai te karai kami baik ndi tang nangi kinong yalam malakmat mo no ya ka takalenti ke bangin yai senjam ke bangin dei ban i ya ka bor dan ni peni khor kendiat ya ka i jingle comment ya jong kini kiri tribal city siapa Assam kani kan isu bikin giat kali ba long isu ong ba ngila rai hak meeting men new steng yang ba borok ki tribal ki ong ba ngin ya rai be tang kawi kelenti ka long ba nginum sya ban thep kali thep passenger kali Assam ki bawan nastan pustan om dei pat ya kitu bagi pendik na kalian jungi ni no rai hak meeting tu men apo SBI bank state bank pat kulat antu yang ba ya ki bali sa sini ni petut ya ki bon pick up ni nginum petut bat ki bon dropping nginum petut tang ba stand to stand ban thep passenger nginum sya te halor kata kar nongrin ke bangi menen kumtu pilai i bangi long pat mentah pilai i ke bakini ki perlok na po Assam lakwa ban wan nama ni na kalian ka IKMPTA bat kinong ilam ki pada po IKMPTA hi kwa ba ya compromise ndrei menen la ong la fo nyu tu rabha bo keteng nong ilam jo ka action pada ne te po kana para hajan jo ka toilet public toilet ila ong bandu menen plus how home step ila fo nyu ba unwan ya kedu no ni ban ya kut no ini ka kap nama na kalian jungi lakwa ba ya ka jingya sup masuk makalian ni klem IFIR ni klem penni jingu ndrei mcimwan tingnya ya kata agenda bangin Indonesia mentep passenger kali ba na Assam banwan tap stand to stand tang kata Hagasit ho ding jong katayo ka Northeastern Hill University Teachers Association nehuta but ka Northeastern Hill University Students Union nehusu kila penlong ya ka jingalang hakmat jong ka office Vice Chancellor ka nehu hakabai kil ai kublai kerpang ya ka Professor Sherwin Me Sungo ka bala no kam kum ka Pro Vice Chancellor jong ka nehu but ban shimti bet no kum ka Acting Vice Chancellor ban pinya hino ya ka school ba ka bala pen urlong ru ya ka Jingdawa jong ki babun balang. Kinong yalam ke Northeastern Hill University Teachers Association, but ke Northeastern Hill University Non-Teaching Staff Association haka katwai terik wiayong arhajar al-Husan. Kilapan pau ijing sohun bagi ijing soh kemen hadian by Professor Sherwin M. Sungo ini eno ekakam Pro Vice Chancellor, but shimti komi Acting Vice Chancellor ke Sekolah Banehu. La penggerau hangi bagi nong yalam jogini ke association kebagentup ru ya ke Nehu Su bat ke KSU Nehu Unit kilapan pawe ke jing persya ya i Professor Sherwin M. Sungo hadin bila shimti ke kam Pro Vice Chancellor da kebakedau bagi jing shimti jing i kalong ko isyat kelai skul ba Nehu berokobai ka jing dawa jogi kalong ba i Professor Sungo in eno ke kam Pro Vice Chancellor bat bin shimti ke kam Acting Vice Chancellor hakne ke skul ba Agak kesni kini ke association ke pelong ya ke jingalang jong ke General Assembly hakamat ke office terikam jong Vice Chancellor bani keren helor kini kemat. Habakran ni kelat patai kubor Profesor Lakhon Kema ulang bagi dapat ke jing sungu komen. Ya kan ya nama ke jing dawa joki nadu ke basdang hi. Bain chimti kum ke Vice Chancellor ke Bapura namar bakum ke Pro Vice Chancellor ken hapaniat kat kum ke jing peniat Vice Chancellor beranca jengai. Bat imla ban le kam ke balak luat namar in haban sengap yu. Ndai habayo ke kam kum Acting Vice Chancellor ilong kum Vice Chancellor Bapura. Bat yo lut ke bor ke Bapura. Professor Lakhon Kemau dia thok kena kalian ki kenhuan ha ke skul ba ken ai ke jingat trilang ke Bapura bat i Acting Vice Chancellor jong ke skul ba kenang ban la ban penurlong ki jingdan kam ke skul ba da ke bakaduru ba ke jingat kan at joki kenhuan ha ke skul ba ki por ki balalet kalong bi shimti kum i Pro Vice Chancellor bat bem don bor ai ban ha ban ya kat kum ke jingkwa Vice Chancellor ubadan chajengai Hoi kani ka jenak sabri na mangilaya pan kre na do mencisni namar ngiyo sngo nama ngia pana ba ngilai i ru ka siti ba i proses sngo ila kentai ila resign ya ka kam jongi kumi PVC anda ila join kum acting vice chancellor ka duka status 2A51 namar ila di senior most la de ka pali jongi tengi halor kani ni sngo kemen namar kata de ka jingdawa jongi na do pasedang yong ba shim kumu VC Bapura namar pi kumu PVC pihak pihak daka cing batai jomu VC ba shongsha jingai la ban shongsha Delhi la ban shongsha Bati la ban shongsha Uttarakhand ka cholo kum VC pimla ban le ki kam lai loi pihak snap bi ka instruction no VC hanre kumu acting VC pade ki don ka bor Bapura
Tamak hangi ngono pa syong hati syuki dan dari makanau aktivisi tu deh visi. Ini semua komen ba insyong ila syong hati syuki ila senang terekam vice chancellor pura namar kabor iyo lut kumbolong vice chancellor Shukla in iyo lut kabor ngatrai in treshutom ni kum kaseng ni huta kumjong ka ni hunsa ninya ai ka ketika diang ba in lab ha insyong hati ka syuki in pendep ki kamram ki babon hoi I don potang hindet kum ba fia tem insyong than no lai politik me letang lada don let's say ngimtip bawan ka ministry ya kata ngimtip hanai kat kum ka komentahi te unohikai hi tu syong than haka rupusan snem tamut hadu lai pawai tarik me idon pot hanai ga ngets kemba ladangi trai shirham ladangi trai lang kan ni hunsa ni huta bat I proses sungo in la ban penurlong ya kita kijing temu bala bon kijing dawa ka don naga lia ka ni hunsa na lia ka ni huta bat bon gi kunum karna bodon hang ni la ban penbek lengba ka jing Shong Jungi ha ta ka syuki jong vice chancellor kumbi acting vice chancellor nama la do pi pet ya ka rukom jong acting vice chancellor long hit vice chancellor yo be kabot imdon kam I klino Shukla ka jing ya kenat ka jing ya bitar jungi hak to ko por namar haba filong PBC phisha be shalai be ho BC bodon sejengai harai menta phila lai loi la yo ban le kat bomon kat kum ka kondon bala don kat kum ka new act but statutes kat kum ka government of India rules kat kum ka UC regulation 2018 kat kum ka model CRR bade yi non teaching staff post phila ban le ono ka kam lemda don kam ka jingbit na Shukla tamut philong be vice chancellor pura ngakmi lenti bangi kum ka seng min ai ka jing ka shan ka bapura ba ila pun urlong ye kita jing themu bat pun bet ki kondum kana ma ka university kana mangitip vice chancellor moroi kimla banle ka don kami ka jing ya snok tilang ini khamtam ka seng ni huta ni hunsa bat ka ne husu bangini trelang nabunta ka jing hajo ka university bat ngin pun scam me ka kti jong I ba ila ban Shong hang te ka syuki ba le ki kam kat kumba de ban le vice chancellor ma le ka de ka hok ni mata la shong te kum the senior most professor kat kum ka statutes jongi nama ka statutes ka sha ba ya senior most professor ha ba don vice chancellor senior most professor nama ni tep kata ka jing thung PBC ni la kentai na do banai November arjar abu saw te ni comment shikade e ba ila shimti kum vice chancellor ngin ong kum acting vice chancellor ka sin gila ong acting vice chancellor mut udehi vice chancellor idehi vice chancellor in shong ente shuki imdon kamban kali yano yonoru imdon kamban kali ka ministry imdon kamban kali Shukla ila ban le kono ka kam ba vice chancellor ne ka vice chancellor ka de ban le ila ban le da shong ente shuki ni comment bhagata ni ye langkhana ne bangin ai khubule ya I badi ki khon ka seng dungi bagi la ai ka jingkershan ya ka nehuta kumjo ya ka nehunsa mangila ya trelang ki di bana bala dat hado la poi ka ne ka klimat ba la don sisa I vice chancellor acting ba in nimdon kam su yo Shuklang ni ka university in penyai ki acting vice chancellor kat ba sha kapor sila de kapor balai padengin sa kan kumbai nama ka an ka sha ni ban book pada next acting vice chancellor pada senior most hadi ni Shwai ki nomi lagi ba tre panishim ya kan kam Arngut Kibriyo kila tu ya la kecing hakaba ka kali ka ba kila shong kala le tanra ya ka we ka trok haka surok ba National Highway ka ba Henrio ka badan haka shnong umlung kadat Haribhoi district haka la sing ublay jong katayo Haga we kijing jai tengko kali Arngut Kibriyo kala klan no hasan hadian bungoy ka kali Marti Alto kala le bentanra ne ka benta basadian jong we ka trok ka bala pet kra no mareja ka ne kijing jai kani kejengja kelaja haka step perngap jang ka nyu trek ya yong arhajar arpusan haka por kumba khat ar bji ai haka surok ba National Highway Benrio haka snong lang kedaj hajan nong po kat kum ki kubor kum le olom le tho ba ki arngut ke blak kla no ki penthop ya urobi paswan lai pos nam karta banalom paring East Khasi Hills bat Prakash arpun terus nam karta na Vasantanagar na Bangalore North Kakubor ki pulet petho bagane ke jingja kelaja hadian ba ka Marti Alto ke badanu number ML not san ar prasan khandai pra blanya daurobi paswan lembat Prakash bla shonglang kelemi na shillong manage Guwahati ndrai hamar bopo ye kene jaka kene ka Marti Alto kala le tenra ni ke benta basadian jong ka trok ka bala pet krat no na kene jaka etho ro bagi pulet kle itho igini ke blak hat ashen na ki driving license jongki bla rano ikine diap shanong po civil hospital banle ke badan kam bat ban pentip rush bahayang jong kini kila mat ya kene kejing jang basosi ki pulit kidang penlong ya kejing toket halor kene kejing ja
Kipulit jong kanong po police traffic branch hakamit jong kasibalang kila beteng ban penlong ya kijing pet ngor bat jing kenra ya kinong nyak kali ki bom buram ya ki kendon an bat kamtam ya kitu ki banyak kali habala syok kau yang bat apin shitom ya ki da kabadan kuna kabala jankot sekalai lak tengka. Kibor pulit kanong po police traffic branch hakamit jong kandai trik uyayong arhajar arpusan kila penlong ya kejing kemi ba kejing talasi ki kali bat ikinong nyak kali bamburam ki kendon an nyak kali kitu ki banyak hadian melasok kau yang ha kabatang hapo kato kena kata ki pulit kleo berpun sistem na kabadan kuna kelajan kot sekalai lak tengka kejing ya beteng jong ki pulit ki beri kemi ya kejing ya ki kali hak surok ba national highway bahan riau hadian kejing ya lap ya kejing membut tek i kendon an nyak kali keperjuangan rak sibun kijing ca aksiden bagajing dua ibu babun kijing imbrio. Nagaliang officer in charge kanong po police traffic branch Urubul Ali uleto bagatanat kambansia ban talasi bagajut pristom ru panah jihikai bat ban petngor kijing nya akali ha kesurang ba nagapor syakapor namar gajing Sofia ya gajing jorki jingja aksiden kali nagapor syakapor gajing mambut ki kendon jog motor vehicle act Uleto bahagian gajing pej bat gajing kemi ban talasi hagan ngamiat la kemi ikinong nya kali ke banyak kali hap deng gajing syakau yang gajing bambiang ki kot isla gajing tiket palat put gajing jerong lani ki kali kit siat ki bobo jing mai ki bai pat ki kali kriya nikmat bat kat kum ka kendon sispa kat lai jong motor vehicle act la kemi la ki abut ne em ha ka balala bu shibun ki kali ki bambiang ki kot isla la lap ru nap deng jong ki banyak kali ke belas syakau yang bat ki bampen dan kam ya seat belt bat don ki banyak ki arsha karu ki bampen dan kam ya ka helmet Shuru le tho bahagian de kejing kemi ikinong nya kali ki pulit klepen stem ya ki bapen khan bat ki banyak hadian belas syakau yang bat la dan kuna lagi Nagal yang kibor pulit kila kenturu ya kinong nya kali bagi di ban buram ki kendon an nya kali jong ka motor vehicle act bat ban buram du ki bai nang ban lat lagi jingja ki bas hosi Ivoy district. Today we are here for conducting drunk and driving. Most of the time we are seeing that there are lots of accidents because of this drunk and driving. Not only drunk and driving, we are checking these helmets, then we are checking the seat belts, then bike riders, then these pillion riders. Daily we are checking and we have given so much awareness on the road. But still so many people they don't feel good to wear helmet. So we are conducting these checkings. Now today evening also we have started this drunk and driving because we have seen that in Nongpo most of the drivers in this highway they are drinking and driving. So we are checking this drunk and driving for the safety of the citizen, not only for them, for everybody. Neng sedang adu for new baje sedang te bun ki bang nilap ki badi piaru gidon te kumta namar ban like kano ka jing accident namar ba bun sing kini ki sni bun ki ba hi ba yap accident ki ba bun ha kini ki national highway na kata kalau man like kini ki jing accident kini kambun sin ga yalam saka ba ya accident kini kamtam ki driver hi ki banyak turmur ke bonsin ki banyak turmur ke yalam saka jingdu ya ka bensin ber batendu bensin ber Menteri Kesorka Jela ubak polling do hakasing palai jong katayo ula pentim bakatana tourism kan seshimtino ban penbha ban penya hino ya ka watslik ne kanan polok bat ulay thuru bakasoka Jela kan sapli ya ka jaka sumar ne ka addiction treatment facility ATF ha sauli ban ajing sumari ki brio ki belangop hakajing di drugs Menteri Ketenat Jengok Kai Pertai ke Meghalaya hakashpotrik uyayong arhajar arpusan Uleto basyan ketenat jengok kai pertai kan sa shimtino ya kejeng penia na ketenat forest bat kan sa penitenat bat penbahas syu ya kanan polok. Uleto bahagi senam kebelalet ya kene kejakal ju penia da ketenat jengok kai pertai jong Sorkar Jela. Ndrai na ki kat to kene kidau ya kejeng penia jakal shimtino da ketenat forest. Ndrai ha kejeng ya kerana kejeng lang belalum do menteri rang ba la menjur ban IT biang ya kejeng penia ja ketenat jengok kai pertai.
namar kani gede kejaka jengok kai bat anda lasimti da ketenat jengok kai perthai kebening kok ngia bikin lek kalong ban penjelan ke por ban kang ya ka ban ra syakash pho buji ben miet da ke bakedo beketenat forest ke jukhang ya kani ke what's lek ke por san buji jan miet ke balong ke por ke berang kloy kum tala menjur ban penjelan no ke por kang syaka por pho buji nalor kani la menjur ru ya kamang tengka ke benong khat prak lor tengka bat kani kamang tengka kalong ban penyar ya ka jakarung ban bu ki wiki jing don kam kum ke musical fountain ki cafe ki jaka songkai bat ki jing pen bahai ki jing kieng bat ki wiki now gone ahead with retransferring the Wards Lake, the iconic Wards Lake, which is currently with Forest and Environment Department, to the Tourism Department. The Wards Lake, as you know, has even the bridge, which is iconic and symbolic of Meghalaya. It has always been with Tourism Department, but because of certain factors, it was under the custody, the care of the Forest Department. But now we have decided at a meeting chaired by the Honorable Chief Minister that it be retransferred to the Tourism Department. So as we speak, we have already allocated a sum of 18 crores for the immediate development of the lake, including facilities like cafes, sound and light shows, etc. And these facilities, once we are in formal possession of the lake, we will ensure first that the timings will change. The closure will not be 5 p.m. as it is today. It will be 10 p.m. And it will also create facilities for leisure and entertainment for visitors to Shillong. Kum shibenta ban kam penjanai ke jing sumari ki priok belangop ke jing di drugs katenat jong social welfare hapok ke dream kan play ke jaka sumar ne ke addiction treatment facility ke bana jing sumar ki brio belakerni ho drugs ha sauli ha ke shpo trek ya yong arajar arpusan menteri ketenat social welfare uba poleng do ulalo mi ke jing elang jing elam ke dream ke bakentop ya mission director uba FG Karshieng ka director general ki pulit ke jela ikong ainongrang superintendent ki pulit ke anti narcotics task force ki officer nak tenak kakoi kakya abat kibe habakran ni gelak patai kubor uba poleng do ulong ba sarkar kada banshim shibun kesenjam bantek lakam ya kejing sapriang udrak sakajela bat kandang yai bot dien ru nreka weni kejing ya kalong bakito kinong di drugs ki balash akam ki pulit kidan kami kajaka sumar kaban lak banerap yaki na kejing syate au drugs bat kumjuru alo kejing selok kaban long kejing penilenti yaki baken wan pai biang chakalenti ke badai ban namar kejing duna plat ke rukom sumar civil hospital kumta ke sarkar kan ya cakman ban bo ya ke addiction treatment facility hakane ke jaka uba poleng do ule tho bag sarkar kalamang san polak tengka ban penbiang ya kikat to kane kejing don kam ki bah khamat hakane ke jaka sumar ban hakane ke center ken don ru sangut ki doktor psychiatrist ki balada bio jing kai bat ki bai ki nong trei ya ki balada ban IT shikakan hon bakin thong yaki kane ke addiction treatment facility kan la brajik sumar ko bandro pongut ki breu ko langop bat kernia ke jing di drugs bahkan long ke jaka sumar na ke benta ki shenrang bat ki kenthai Lapan imentan ba scene the first phase ke dan kam kumba san pondro pulak ye kata ni lah ya menjur dunia cakap te hakani ke center kindan ru ki psychiatrist bala train bala sumar dan detox kini kindan benda sangat kira syupas ya kiba inhum agate ka ETF kinalo kata ki pada ki support staff nila IT ketika penhun bentan pokok jinglam jong mission director Pak FG Kapi bakin workout jkijing.com but din kata CTO sposin kudu kin sa submit ya ke jing.com ke chungki te kini ki officials kin net page daladi ya kan ka center apo ars ni nani but smuthu ya ki ba la don nang dai ba ki ibran duna makan nang ki angka kumba ni smuthu ke pasti kalau kumba rokok
ngin stang shwa da kata tingin bet chai kat kum ki kis ki ba long gerki ki ba kan long serious but ki dawai de shin rungin pembiang but kini ki dawai de shin ngi la bu thongi ba kan non kan long bai ba kan kecil sin Namar kajing bom kan snap ya kajing penbena syuti ke sokar jela kum kadak ban burom ya kasyat suk mensim hakala sing blay jong katayo kahinyo trap youth council HYC Ribhoi district kala lej ban khang tala ya ke Megalia Rural Bank bat kala pha mi no ya barok kinong tray ke belawan tray hakani ke sing syuti Tang namar kajing le persya ba kajing bom burom ya kajing penbena syuti da ke sokar jela kum kadak ban burom ya kasyat suk mensim Hagahnya tarik uyayong arhajar arpusan gidong dalam HYC Ribhoi district gilalit makhang tala no ya ka Megalaya Rural Bank bad benbe no kinong tray baro na kanang bank. Hagan ngasni balalit khang ya ka Megalaya Rural Bank hapatar kama dalam kamat dau RC tangkiu ubri presiden ke HYC Ribhoi district unit lambat kidikot. Kibali kendo ro yo branch manager banyak kanchai halor ka jingbam buram sho e kasngil aniam ka basisin sisnam ya ka blaju ashtiru da ka sarkar jela na kubenta ka shat suk mutsim habakran kilat patai kubor uba RC tangkiu ulong ba kadaw ka penlong ya kaseng banit pha khang no kene ka bang kalong rekimla man sha sho halor kene ka jingle jo kino paniat jo kene ka bang kamtam ka jingbam ya buram markliang ya kene ka rukam ka bajule ha ka jela kata ka shat suk mutsim Kilong ru bagi baik office kila khang balai bagi nega bank kala play bat rekam hadin belada pen pha khang no kaseng kala pen pau gujing sungu ginong penya jong nega bank mane trelang bat kaseng ka bakhang bat pusang ya no ya ka jing rekam jongki Kajingwan jugi ban khang ki bagi nimsha ban pli ki kalong halor jong rimba ki hapan burom lem ya ka culture jong ki wek hapan burom lem khamta mi si ka bakarpang jong ka jai bagi jong Namar tak daw lang jungi ginum sya baki ki bakin trikam bakin pli ya kene ka bang mata si pat ila khang omtang ya ka ni ka bang gidang waru ki office sarkar ni ki office private ba don apo jong gadong ri voice ni jungi ginum sya bakin pli bakum kedak ka jimburom lem ya ka culture jong ki paradox ki parasnam ni jungi lawan sini ban khang yang BM ru la kudur ni ta bat la pedang ya ka jing ong na lang jing kum seng tingi kibil ti ba ki pai ba kinim so e bat ni tre kinya sha ban support tang matang sin mar ba kadi si ba na lang jong ki pai ba jong ka bin trap ki simta ha de ba sha su sin Kahinyo Trap National Youth Front HNYF Southeast Circle hakasiba arjong katayo kalalit ada ka Dorcas how Chief Executive Member CEM ka KHEDC ban kerpat bo untuklar mardor bat ban telakam halo ke jingle man ki parjala hakitan kaput ki bawan bu haisnong bat tayeng pakidulan klem dayo jingbet bat hakajuk ke poru ke bapen ken yakalan Transfer Act Kahinyo Trap National Youth Front HNYF Southeast Circle hak pratrik uyayong arhajar arpusan kelawan ban bu Dorcas sau Chief Executive Member ka KHEDC ban kentu bentaklah kam halor ke jingle aman ke beri ke bamde ki trai jela ke besok ki tan kaput bag ke Bangladesh ki bahap pokok kahima seorang hamajai bat kahima maulong habakran kilat patai kubor ba banjok kongwer unong aktien ke HNYF Southeast Circle ulong bag senggoman ban kentu ke Executive Committee bertamai ke KHEDC bagan cimkia halor ke jingnang bun ki beri ke bamde ki trai jela hak snong majai ki balawan ban buhai snong klem ke jingtip ki bor snong Uli toro bagi di beri ke bamde ki trai jela kena katan ki opan sinar ki yang pakidulan klem di ajing bet ke balong ke jingpen ken ya kalan Transfer Act tak bakdauru bagi ni ke jingi oman ki beri ke banabar ke jela hak ni ke jaka kadai badon ni ki trai jela ki balong ginong ya daya ki bagi ni opan ti jaka sop-sop nalor kan ni ki beri ke bamde ki trai jela ke tauhi ki yo ha kalibari ke belong bean namar ke jauh hima kadon ha pentha umdan ne icamati kumtak HNYF ke kuat bagi Executive Committee bertamai bagan budin kini ke jeng ujor bat bancim kia ban penduk no kini ke jauh bean joki beri ke bam ne trai jela ubak kongwer ule tu uru bu lawan ban kentu ke Executive Committee bertamai bagan cim kia halor ke jeng ai kerteng tamai kini ke beri ke bam ne trai jela ki snong ke badan hamajai kum ka kurikal naya basti Chakla Basti, Dhorom Basti, Alubari, kat baha maulong. Kila jer kerteng hi, bat penkelalut, kum ka Ichamati, Rangamati, Dhorom, Talab, Khuti, Lubek, Kalibari, bat Beltoli. Kilawan ban kenturu, ya ke Executive Committee bertamai jangka KHEDC, bakadai ban mana, ya userdar bantung rang ba asnong dikiberi bamde tera jela hakisnong kaput. Kibahap apa ke hima maulong. Kum hadiang rai,
ka umren umplo nanda beltuli lubia bad kulibari lor kini na kaliang ke HMIF kalawan ujor halor ka jing ujor kinong song ka negatan halor ka jing sya amad napang ki jing tong jing tap kiban ichamati jong ka ilaka mulong haban nakaliang sinong ngisngo bahatu kasnem mangicpat mau bahamulong danglong kila ai ka jingtho ba ka komiti ka ba kamtam ha ka bayadai kat kumkalan transfer ha bayadai bat ki barjala ka ba kinumla raban thi jaka ni wajaka de ki palat senem hangti kumbangin si pengen mau pi namar bale bangilap hi ki jong mat ba kani kawan jelong kate namar baki rujung iru ki don kat tukan ni ki ba long perda na kapanta kita kinong way ki bakti kita ki jaka iti sop kem dadan ka recommend no sordar ni na ka dorbar snong na takadaw ngiwan hangni ban ai kini ki dorkasa ka bayade bat kani ka jing ang ai kita ki pata ki dulir kawai pat kamat ka ba kamat ka basaw ka ba ngingi ko ban kran hani sa sisimpat abang ilaya kendu yo soldat nangti na po maulong soldat ruong bagalan latep ay ka jingko sya ka isi berim ka bayade ba kata kalubia kaliberi ka ba ki mender snai ta kayo ka ay hangti tina kalyang jungi ko ban wan hangdi pat ngit skin magani ka prokasu ba usi am simkia ka bayade kan di bandu din ya kita ka jing sateng ka ba dan sateng nam ta kayo kaliberi ka balong kayo ka ay namar ni ong pi bakidon ki kadon kayo mensyua bagi ong kayo telak hangti ya kata ladu no andre umnupat kawan da kata kayo kepada baci kabalam kabala snayo hi daki non tribal parjela hangti di det hangni ngila adem bengilai kendu men kendu tarik ya CM dingilai keren halor kini ki kentu sno ki ba don daki kerteng nongwe hakaba ngingisngo kanir kadai kowe ka lenti ka ba nginya keren syuk kumno kadai kani kada lenti ka ba wat ikisno kitau kila ban kala kerteng kumba ngin syu ai cimut hangni lada pa sekalian majai kita kisno ki buan angti ibu kerteng naya bosti ki cakla bosti ki dorom bosti ki aluberi ki kurkha kini ki ba dang sa pending haduk mentah apa ngina kaleng seng ro isi ka pare mila a ngi kentu baya kan isi bertemar bukan budin lem halor kan bat ka hak baya dei bat ka molong pat kumbung syu batai kindet ki molong mar kam mila kam wat jitip ha nama kini gisnong ki bahangti ki ba ngitip syai bakidon ka kerteng barim ka umen barim ulasui lasyor kadon hati ini hangni kumbak insyong kan ta undan kila ong ke mati insyu ai tak sampul tak alai teli ka kuti bagi ong ka mau bersih rangka mati bagi ong ka dong deusa hi keladon kata akipor mensua kila sui lasyor don bat kiwe de ya ba ni hangni ngila mention kasyong ha isi yang ka isi batmantan isi yang badan buram ba in ya kendu no bat sodar bade mi ikti jakang ti dekat ya usim namar ba kini ki baru la ban penbek nang ni sikmat ba mingit skam bahkan ni isi temat katrai kamba kawai bang suka ban di namar baka hapo majai kaladon katakan notification ka ai te isi bere hakabaya dei bat kataka baki kan cancel no ya kita kijaka ki puta kabaar kabaki kinhap ban survey ya kata population hangti kaba kinan tribal kidon hati bikin survey bakin ai ka jing kinpa ka kubor nang pos syaka isi andre new i bakani kan kampat itrekam namar bangila survey nang pos ngimpat itrekam hangti nak takadaw yigetu ya kini isi batma bahkan lese ka notification berem lese kala bandon ka kopi hangni pok isi ke batma bakin puli benia ya ketu notification berem bakin budin kalau kajing bamla bantrekam ka isi ka berem kanang ba kani ke isi batma kanang ba kini notification ka bagala ash ka majai kilno ki bayat ya irti namar ba insyong marngila ai hatu ki ai notification ka bayat dei ba
kumno ban probok no ya kitu jaga ki ya ki ba kini ki non tribal ki padla ki lesnai ang bean belatei taki building ka balai ka baki lakren ru syafang kini ki kinong yarap ki ong hangki ngili kelinos iem no saudara ju ki ong baki de kinong yarap jengi kita ki non tribal ki bakpe ya ki lakang ti ba hang ning ilajar keten tu ki bang kidau men ki don kinong pekam baki de daki pamde ki trairi trembulu te kan ni galong ko penting ya kariti sincha jongda bri jong nyau trap te kong kaseng isngoba ni kanir nakaleng kaseng iso bang budin akbiade kini kimat baro senang ba ki banon jah ti namar bang tip hang ti kadega jaka ka ba lagi puas ya kenal ya kenal ka ba ngi layu i lagi jong kimat aba nilai hang ti banya persya ikinu ka jingmut bari jong ki non tribal ay kita ki jingmut bari joki ki ba ki kom ya ki ding ki se akapor minit menyong ki jingtung ki jingtep ka ba ki shinabi an bu wat lada kamyo ya kejingbit naga shnong hakabay de ba kejakaman ni play apabila dan buan hangti adang pas pakai jakaman ni play pada bat kaniam Hindu ni hakabay pat ka niam muslim kilabun kejakaman ni play oi kata ngin muang ba kakang hendra ki di banyo kejingbit lengkap ka disikonsert ba lengkap ka darbahiman ka darbasno Hakasri hatmajai jong katayo kinuyalam jong kakun hinyo trip National Awakening Movement knam kilala yakando yo Chief Executive Member CEM jong Khasi Hills Autonomous District Council KHEDC bandawa penkalano yak AD rule shispa arpopra ban khanglat yakibomdai khasi banyo tap vote hak election district council bat kiwe de kimat Kakun New Trap National Awakening Movement Knam haka praterik wiayong arhajar arpusan. Kalalit banikendu yu Chief Executive Member ke KHEDC ubat Syambor Lang Renja ban kerpat bun syamkia harlor kilai tali kimat kiblas ateng leslam kibekentub ya kejeng penkelano ya ke AD rule sispa arpupra ban khanglat gibamde ki khasi banyo tak vote hak district council halor kejeng kamrang ba shnong ki garu hakarat merwet ba halor ka trading by non-tribal regulation. Hagajing kren begila patai kubor working president ka khnam uba Thomas Pasa uloang baka Assam bat Meghalaya Autonomous District Council rule ka kanais basan puwei haka para basispa arpupra ibai sap para di bat haka sispa arpupra lai la plela riobam de khasi ken la ban tha vote haka election chaka district council bat kan ni kala ban pen mensau gejat ben rio haki sinam ke banwan kilong uloang balor kejeng kamrang ba shnong hi gejat ben rio garu ha than merwet Ulayo ben pensngo ha Chief Executive Member bari ben chimkia namar bak yalat yaka hima melim ak arhajar kanyo. Haga bedaipat bat ka Trading by Non-Tribal Regulation Act uloang bali i ba Chief Executive Member uloang bakin I trading license show mereka kram kelawan ban I jengmut bahakikam bagi try jela kila ban try kan bahaba ka council kan I la show ban pertamai yaki trading license. Dia nak kena macam ni keba lightly bentak berkongsan bang kita awan yang CM dah sini bat keba kong dia keba kongsan lah keba lah bang ketain macam tu dia pun berbuat hantar miki paten berbuat kadai kaji kerpat macam ni ya kaki ciri bat penkelano ya kaki ini dulu masih sepat parah ban kanglat ya kibam deki kasih bagi tap board apa kata cek council ya ini imat kam temai syuk atau baik bak hiru ya yo snow bun sin bagi kere ni bentar pat nak kalian di siam lu sutanat wa bila awak insim kiai kini insong bagi officer good council kini perkat pada guru berhenti pada kalian macam ni rugi pen pau iba ilong ki bakroy ban ya ailang ibu ban patan lagi lak inti kuno ban ulong ya kedeka kam da berhenti jokaan kai dengan community ba hadin bun sin lawan kedua parti iba mensua da kampoi sini pat mental lesi kani ke isi mental kantor ru kulang bosai pat ubanem baki bala tabu habok aki di kidai bandai tang na kacai penreu khasi bet ki garuru mde taru pura mde gi akan persya penreu ere ki garu hills ma ni jentia khasi keju ke binyo trap bet ma cai penreu khasi bet te ki mat tap sikit
ai kan tu kelar ya kerti kedus tu jong lajong ya ka hap lajong siane pada ai bangin kan bangin aja itu kasih kan di tai jing kepat jogi ban kong ya ka kau sul ke bar pada ila pensniau biang ICM kalau ka jing long jing man hang tempo than marwet ila pentibi kerteng jong isno ki babon ba ki bapat kamrang ba snong ki dei na aja itu kan Baca kene kam dei semua pala, baik ba ngatai pi upi kemau, ba dan ausem beradam. Ba kini ki self claim rang ba shnau. Kira le ikan do yang siam jong kecela ka jong ibat kira le ibu ka jindawa. Ba kini banyo sernat do sunat. Na 5 melin. Oke, pemangila mangi pada haduk mentah kira penungkam ya kalau letterhead juga do ba shnau. Ya ka sil juga do ba shnau, ba kitrikam ko girang ba shnau. Kada ka pen khan pada ya ka an joka 5 million jo arja mio. Tena kalian ka jongi ngila pen sniau CCN ba kala dan ka jing I caught I sla I duler I residential certificate ka bajur ba ang tiya po kitain tem pat marwen pat kadang ka jing di cakar o bajur takan ni kan wara ka jing ma ka krawa yang igu macam berdua bat na kalian jong ICM iong ba kani kamat lay ilaju yo teng ya kani ka jing long jing man da kata ka ringo sutanat mo ibi sutu ya ka jing kia jo kap bat ila pular ba na kalian ka jong inje syong perkhat ba da kanu kalian ki kim thangla ya kani ka benta kumbaga ka ICM o ba dan kipor ada inga emot da seng bagin file dari FIR ko sya ikini ki buri ki ba kamrang ba shnong dan ko penken ya ka an jo arja ngiu hande le si ka ta ka kamram jo so je kam dei jo ki seng na jo ni shimen ketika bentah kamram ka dei ti jo konsel ba ikni ti ba mentah ti ka konsel kan le ya ka modal kam kabalai pada subject ka bala common palat ketika training man non travel regulation di penpau di songu ya ka konsel hadir jiwan jo ka isi wa tamai ya ka tu statement bangin num I license sama isu ta ka dak ka ba jo ka cipuran ang kam ka por kudu kam kudu jam tu sama yang lagi ban no si wi pada imat nak le ka yang ba ban num renew syuru ya ki license jong kitu gikam ki baki khasi ke ala bantai ke malong mentah baro kikam khasi ala bantai ke wat dia kan renew di ban parking no kabar ngila amru ban wan ra do system ka bakam long baba malong mentah hayo dan uwe ubri steng laisau kam kawai ka license ban ngala peristiwa ru sisi ba teng ngam sania ti kini ki license bagi dan hidukan dan cek mangiru mar photoshop system mentah ka masuk tinggal dan do kata license mo dan QR code kiban kiban pen scam bakal long legitimate kata trade license but nak ang bakal konsul bak isi pada kadang tidak buat pada ban inu isu nak no kan kiban pen hai de bata dan ngibu iwe cikrama mene haisia ba ka trading by non tribal regulation 1952 ka section ba shipo kita bakala kong ne ba ka isi jo konsul ka don ya ka bor ban limit no ya ki trading license number lada kakwa tinggi apa sedia ICM bayar ni kebentar kan keren nak isi parti ba rem bat om judan basim kia ya kali tinggi ong ICM ba ai kene isi ke park history tak ba wanra no ya kan notification ban barno ban penkut no ya kita license hakikat tu kan ne kita li kitan ki bal abun ba bar jela ba kai patai lek se kan diga sin ban kom bat kan dei ka ba tam no mentang kai ka patai jong ni try bulu but di community begini lightly gimat tiba gila wanra mentang sini kami jong CM ka isi ka pemerintah kin ham urlong do ham kroy mangila up la bun obligation de kata ka jing ba dulu jong sini ya isi Kisamla ke jela ke bela pendap ya ke jing pulio pharmacist hakas ki thok dien jong kata yau ke la pen pa ya ke jing bitar persya ya ke menteri ke kot ka kya bahado menta kam sim la khot ya kren ya ke wat la ke la dap ban ada ke jing tho halor ka mat jing dawa jong ki kham tam haba ke la mat ya ke jing ban yo kam yo jam wat haba ke la pendap ya ke jing pulio jong ki samla ke bela pendap ya ke jing pulia pharmacist ki lapen pa ke jing bitar halor ke jing bam syam kya ke tanat ka koi ka kya jong sarkar jela halor ke jing dawa jong ki ketop ban pen mi ya ke advertisement ban thongkam ke jaka ai jong semar boper ki badan ha ke jela haba kerani ke la patai kubor ka khat wetrik ya yong arajar pesan u emas juns emlia ula kena bagi dan bon teli ki CHC ki PHC bat ki hospital ki bamdan ki pharmacist Nrai kat hadu gini kisi ke sarkar kelas tungkam pharmacist da ki kam kontrak.
Dekat bakreuru bakum kekenhuan kila dapat senguru ha menteri kesokar jela ke bakmi ketenat kakoi kakia Dr. Amprin Lengdo ban kampen buan kila tungkam na kebentai samla ke bala pendap ya ke jung punya pharmacist da ke baseng ya ke pharmaceutical industry ha ke jela. Bat bentung ru ya ke pharmacist ha ke district hospital ke CHC ke PHC bat ke sub center kat kum ke kendon jang ke Indian Public Health Standards. Gila ongru bakalong ke basengosi namar bakatenat kakot kakia kasupen thame ki samla tang daki kam kontrak. Kat bai ya ki pos ki balong permanen ke sarkar kapen mi dunabha. Ki samla ke lapan paru ke jing sengo diau lor ke jing bamsem kia ke menteri ketenat kakot kakia ban khot ekran iki. Wala kalkular ban khot ekran halor ki mat jing dawai ke samla ke bela pendap ya ke jing pulia. Gila ongru bak sarkar kamde ban pen bor ki ban syem dah kibai pak kesenjam la kalong bagian lech ki yang syari ne bagian penbun ya ki jiniki kumba ki jinjang dan sujudja kapau ba impak terekam ladai la terekam atrai kun ki jinjang hinder mentang ki isi kanumja lada kata gini kudu sini lada ngi iru isimkia isimkia lembai ila lembaga teknikal sekali juga yang lebih senang pelada. Mereka pau imsimkia. Dia nilai yo subun kijing ila jengerak untuk RTI. Habis ber kenika farmasis background. Nomor ba ini lemah jom kini iki bro. Ibaja mengalihkan semua kawak kampung sana. Jadi kami kena pharmacy council. Kata council, dalam kita tidak dalam kita dari kat kumba hilap pada. Kalau hilap kan sundur ya keliru, nalu usnya kena ispa kena keliru. Ya kami kena pharmacy council lembat di election hadu mata. Tini dawa nesoga lemba pharmacy department di dewan pergi lembaga DHS. Ini berpeni bab segera yang kinongkin kam kiba dan akan melihat pharmacy council. Nomor apa? Ikuaru yang kita letes kinongkin kam pada dalam hidup kita. Nomor apa? Katung kecil kecil. Dia mesti yang tim kambut. Mereka katung kecil kecil harus ini sini kota. Kalau nggak usnam kata ispat dari beliau harus kita lebih elek. Yang kita kam cuma melihat pharmacy council. Maka ke council kabupaten terlunut di pun kita ayo beli kemarket habis itu registration nama di register through lembaga council ki member council kita hendak kasan ke bentuk di daftar di MBS henry ya kaliru di kongres kini di baru kita salon hadu mata kadang kecing bongsu kia buat kecing lemina ini apa kanggawai buat siapa yang kena rekam bagi isu dia lek konjakai dia isu dia lek kai ini kita seriousness apa baru kan upat keberi hidup buat ubadan nak jalan cuma benar kami bawah. Kahino Trap Integrated Territorial Organisation Hito Shillong City rengkat bat kedor Brashnong Renja hagas ngihat majai jung katayo kelelek jurip yaki dukan desa Renja bat kelalap bagi dukan kilong kibat jabo bat kimbiang satya yaka trading license bat yaki labor license. Kahino Trap Integrated Territorial Organisation Hito Shillong City haka patrik uyayong arajar okusan hadian beli ujung ujur nikipat ba halo kejing jabo jang gidukan diary Renja. Hagani kesngi, hagajingnya terilang berkedor Barshnong Renja, kelelet ban kami ban lap begidukan ke Raj Shri Dairy ke Jabo, bat kamlong ke Bokut Satya. Hagajing let jurep jong keseng lalap ru ba kedukan kam dan ke trading license bat kilewa license. Susu keseng rengkat berkedor Barshnong Renja ke lalap ru badan kinong tereh kedukan di bambiang di kot Islam, kinong Ibriu ke beladan dak hakanyangkaan. Habakran nikelak patai kubor Presiden ke Hito Shillong City ubak bis imli ulong bagi dukan desa jang diberi bamde kitrai jelah Renja kilang kebajabo adu kata-kata bab amtang bersujubo melumala mereka kilang betor tiba habak kitrai kekam
Hadian bakasang kalalap ikania kedukan juga beri kebam bagi terajan lah bakal jebok sebab palat kalau kang telah sendon bat am semasa suman kini. Kesang kalapa ke kubur sekipat bak jong jela balada ilet ban ba kedukan ngobha ba kin dapat ba. Namar kidan bon kidukan kiba jebok jeng bamru kim long syuk ban ba. Garo. Kena ada nih tin. Garo ko bici ke? नहीं garo नहीं चाहिए. जल्दी करो. फेट रहा है रे सनी उज. तेरी गरो है वो तो 3 गरो उनको भी चाहिए तो ले चलेगा. नहीं. चल. किलो. Nakaliang yung kayo strong C, akan yung C, kapag trek yung tribal, iwan mencek di labor license convention. Yung ini kita kan non-tribal, kita bisa kita ibadah ini rendah. Jadi ngetry lang makasnong, ayun doang ikat irang badong. Hadian bangilawan inspect nilap mo, kita kasyat di Jakasa di kilong kijabo bah, mendai tang mamunu pengaruh kita jabo kita topi bah karkom try ke jongki. Hadian mengina apa ikut selang jongki labor license training license tu bon di belakon. Labor license ni itu kibon di pomdan kira bon ba kimdan hirama kim renew kimdan kimai ke min ai kene buat sakaput and safety hadinya try lang bersnong. Hadian mengina ada pengkang telah kawai ke dukan jong non tribal. Orang ba shabi ngila IT hakisnong hai orang badam. Kan ini ke first checking ke jongi kanang jalan nang esmat kawai ngaspa aku buat sepat ba ala da tirong hakini kidairi dah siar banbam gidimbam namar ba ma nabar di internet kidon tiles kidon kipendiang pentre andrei buat support bat ka jingjeing ka serkai ba hadian bangi ya jaka ni ya jaka ni ka inspection ke jongi ni yo dingtep kijan ki non tribal ki ba wan ri tengan senia ki beladan ka criminal record nabar with proof kata ngiyo ki dan criminal record tinggal lapung kang telah saya kalukan hadian ngin sa simrai ngin ya keren bagi CM ngin ya litmi sa department of welfare ki badai ban pet ban kmi dan kania hadian jong atang ngin sa chong meeting ngin sa sim badai karai senjam kai bali atang tai police buat. Wat la baro kia be banyo ekijing nang jing start leng baka puli puthi batla sakhiru baka sokar jala baka sokar pedeng kilat he ekijing mentoy nakabenta ka bhaga miat jongki khana school hanrai kawai ka school ka badan hakashnong dangar ha East Khasi Hills district gimshim na yo satya ya ka midday meal ka balab ha karpang nakabenta jongki Kikena school belado ekene kejing yo jing mentoy kidi ke bopule ha ka school dangar domba border area upper primary school ya kabala sengha senam syajar kandais pa prapusau bat ki baboni ki kena ki bapule ya gani school ki di bawan ni longyeng ke beduna ka yo kokot bat kam shimla don ru kanu ke jingshim me ka bai school na ki kena school wala kani kala long ka kabuk siar ki babon ki longyeng bakin pael ki kon ki kiti ha kani ka school banyo ke jing nang jing start ndra ke basmul ngo kolong pat baki kena school kim shimla yo e ka midday meal ne ka bam jasmi wala kena u secretary jogane ka managing committee uba dictatorship thongni Uladak bansai kepisah ke belakot kendai laktam jangan midday meal hendaki kena apat kim juyo satya nak skol ke bagi pulih putih ialah ke bam sengi. Oh ni roksi kata hiba ngim juyo binebel ngidon kajing kata adu kata dekat skol ukam roy kan. Di nama jaka bagi kena ikno skol kiyo ke bam kadi nama kadi ke skol ke bani kongtam akan ke boda area jongi ke ba ke sorka ru nak ko mencuat ke irap bah Di lenti ru bagi kena ki baduk besuk ki bangan hang ni mo. Aduk mentah di kena ki baduk hi. Tentang ki bom nak ban ai school le gitu. Ki bom nak ban rekod i mo. Di kalong ka cingduk ka bakrau ke nya ki kena school kam tami ki badon sen sedong. Gi kata kam ka jing sngau jungi ka sudon hi hapo jungi kan bangi khat i kuslai bang kata tang bangi mla le ke nama ba ngide tang jinu hikai. Ngi opdang gum tu tang lai sien. Ci sien ru ka wei ba shet ni. Di nanta kabaat bat di sushet hinayin jung nung sket tris ong mo ko at muto shet hinayin jung i nanta kabalai bat di shuan poi ukhaw tuk mang penmau shu mo na ba
Gimda simkiatan mo namang ide sang kinong hikay di ingat I dan betah ko por di belasong tanya di ngakan mau ba I kinong hikay kirap lang bet ini sekida pion banyak santang da tibul barit untuk mangiting usnio nama bay cinta irung mio tamo bay yu Nari ba pijoin pila dio na mo ni ka jasini bu ong midday meal. Cuyo, ngipit sa tayo ng benut, basa na yung cuyo rin. Lakanos na yung cuyo midday meal. Abons nampi. Abons na. Dapat yang istai pimi benut rin. Benut rin, kung nabang jote. Halor kini kejing bamiyo jongki kena skol ya ka midday meal nagalang presiden ka managing committee uba Hams Imlir. Ubri urang ba senong dangar. Ulang baik kini ke skol omdan bapet basumar bat lepet bet tang da we ubrio. Bat ke belajar baro kini nak daw jong kejing senchar marway. Ulang rubo ba dictator thong ni ujutrai ru kum coordinator ke SSA. Dari kini kalau kutno bat shimlawan phai syo ke skol. Dari ubeteng bet ban shim tang ya ketulap. Kajing sengaw kabahadu kata-kata kajing sukuya. Kajing sengaw rem. Kajing sausi. Namar kania ke skol jongi UP. Dipset. Kare ke skol jong ki peduk. Ki basuk. Ki bom yolat ban lej haki skol private labanong ki bahaban supisa. Namar kata kania ke skol ka imba ki por ki ba mensua. Namar kare ke skol jong ki baduk. Kam don kam ki jing siu. Te kapasusi kalong bangiyo iyo hus kateri uba pisa kasay rajeng bam kalmai izin ay yaki ba pli kimyo nadu basdang baga sorkar kalai ya kamil dimil hadum tamyo don paniay don sansyar don bepej don bay kami lasu paniay tang dawi buriu baru ta uday usketeri te kasalong kumle kumakalong mataru kadai bau le tamurwe amlale wala gidik snem ki pusnem ki wala lep adu kene kasingi ke por ko menta maule ya katulop haka jinsisha ya ka akan jong ke school deban operate presiden baru sekretari Henry presiden umdon umdon tible kumlom la tib kata ka baya tapi wala kane ke school kala agijing syakri ke bapakai ki kena jong kathan bagi niu agijing nang jing start rek jing te jong ne school kila remba bat kila syong senjor bat hadu menta kam shumla don satya wat tang kapan kana bat ki kena habaki ku apan isyabar ki hab ban let chaka klau ka jinglong jingman jong ne ke school kelas sedang ru ban ima namar ke jing don ni kidak orpat ya ka ba idon kam ban chim kiano Ka building lay na pe building la ima namar labun sa krak ti teng haba sim class tu teng long shifting namar dia wan jumai kemut kan su private kan ro pisali pe hi supo bun ki balakran te teng shooting sim class u kana namar haba pe ta ka building ru la ima pe sa kajing khang ru lele teng poslam ki kana kemut hab syari be cijaka namar baka kan chai slap supo kamra te mensua kemut ngi kino hikai teng Nijuyak simkia bangin yanok seniang banyak sena kawe ati jing hangiyet wat ban airong ru teng iham do seniang namaru nyum jing arap nak tak dawat ki ben ki des ru ni hab yanok seniang paran hikai tang banjo jakasyong kana tika umdi ru umdon ka toilet umdon ka toilet di ka badon kam tang bahadu tam don toilet te kielit sabar kun ki kunai sale kum no sile bisa kamariang Jalan deh hamariang namar, umdon jakat, umdon toilet ke selek no. Ngitip baka toilet ru kamdon pielit sabar no kan. Space. Daslap dai pa pielit ama. Daslap dai de. Itu boleh. Menjulit de. Pe pielit sabar no nama ka panchnarum dan. Ini saya kelas sabar tu. Di sekolah.
Dia sendiri bejur slap dah slap nyelek apa? Chemistry. Apa yang kini kiki baru ke sekolah kelamak ru ikawe kejing ka ba we mo ke Hindi Shamlala benok senyang ha ka ke sekolah nomor kejing menang ban keren ya ka ketian faring. This year is a new student और class 8 तक 89 से टीचिंग कर रहे हैं. हर बच्चे ने बार के छोटे से बड़े होते पहले नर्सरी अप 4 अप टू 7 था, फिर उसके बाद 2010 में क्लास 8 हुआ. ये तो थोड़ा स्पीच इंग्लिश में देता है, फिर ट्रांसलेट हिंदी में करता है. तो वन स्टूडेंट इज माई हेल्प इज माई पेशेंट बीमार चल रहा था, इसलिए हमने एक ओबी सीट में टीचर रखा है हेल्थ एजुकेशन के लिए. अदरवाइज अपने आई सैलरी पॉकेट मनी इज योर पेमेंट. जिस पर हम अपना सैलरी से ओबी सीट में एक टीचर हेल्प करने के लिए इंग्लिश में भी वीक है, इसलिए उसको रखा है हेल्थ एजुकेशन के लिए टीचर्स. Chua padang doni het baro kijing la chua ka kutsinem nomar kisah yang dorbar dia kijing baro juga sekolah laju ayah ka report house secretary hanggang secretary rapoy ha dorbar jukule ya report ka bami na kanik sekolah nakata ka daw kita kijing kisnet de kaju kan pan pawe ya ka dorbar secretary jong ka sekolah miswa mana tu secretary hilang ba diktator ba Islam ni ku secretary ba diktator thuni Tiki report ni juai baik manusia tentang ba long leno kasu sakut banyak tijong kan ko ya kador ba nakta ka daw imar kasnong kan kamsung la simpya kasnong imar ka ong kabiang try ki biang ni kun kai namar kim juai report Habangin beteng biang yaki kubor sa sisingin pinkan mau yaki mat pakongsan jong kubor mentakatayo. Menjur ke Sarkar yaka Meghalaya Witness Protection Scheme bat ru ban kentiu yaki jingmentoy na kabanta kinong bisa ki bala shong thai. Nyok jingbet sakat wengut mampi daw yong hakajala bat ang nut umentri rang ba ban penlong yaka Meghalaya kabalai na drugs. Sya pensangit kipat ba kibat mulai tu sa sekretariat ban persya yaka jingpen bor shim yaw adha. Sngongo kan nihuta bat nihusu yaka Professor Sherwin Sungo ba no kam kum ka pro visi ban shimtino kum ka acting visi jong kanihu. Klat Hashan Arnut na batendra ka oltu na din trok hanong po. Namar ka jing sya bam club do ay gi kena school ya ka mit hemil. Ka jing sandur ya ka jait ban riu day da ka riti dostur kunno ka syat suk mensim da ka jing isyong kun. Bat let jurip umentirang ba kejala ya ka shenong jata bat sentung ban sutu ya ki jing jong ki pai ba. Kapain Mount School hakas ni thok ding jong katayo kala penlong ya ki jing rakhi ya ki jing dap chispa arphausan snem ne ka kwaskwi centennial jubilee hak jing jing shakri hakaban penang penstat ya ki kena kejala. Kum shibenta jong ka ne ki jing rakhi la penlong ya ki program ba pher hakan ne ka sngi. Usambut Menteri Rangba Kejelau Pak Preston dan Song Kumukongsan ha kajing rakie jong ka skol Pine Mount. Ula plat pat ba ya ka souvenir jong ka skol ka belaseng ha ka snam shajar pras pa prabuwe. Ha ka baledon lang Menteri Ketenaga Puliputi urakam sangma unong ai but Ketenaga Puliputi uba HM Shangpliang kino hikai ki kena skol bat kibai belas khot sungobha. Urakam sangma hab ajing kran ulong ba Sarkar kelabu hakmat ka Puliputi bat kalabha bon ka mang tengka na ka benta ban penbiang ya ki jingtai jingshna ha ki jaka puli. Uba Preston tensong ulong belas sedang da ka barit ka ne ka skol henre menta kala poisan jaka kerdan ka bahaya. Bar ule pen pauru ka jing sngau sarong bagadai tang ka Pine Mount School na Meghalaya. Bat kato ka ne teli ki skol na ka thanchte na mingi ka blaken jo ka kerdan bandon ha ka kerdan ka bar pulai. Ulang bagani ka skol klentio sya jerong ya ka kerdan mereka dur jang ka Meghalaya. Bat kani beteng banda abha syo ban poisan na ka kerdan ka pasipau ha ka ribro ko. What a joyous day today. As we go back to the past, the history of this school, the present, and let us all go also remember the future of the school. From the government, as far as education sector is concerned, let me just tell you, in the year 2024-25 financial year,
the budget allocation made by the government to education sector is rupees 3,538.6 crores, ended up to 31st March 2025. And I'm happy to inform you that the current financial year, we have again passed the budget and the budget allocation for the entire education sector in the year 2025 up to 2026 has been enhanced to rupees 3,635.4 crores. And let me just tell you, you need to know the budget allocation in the state of Meghalaya being earmarked by the government from year to year is the highest allocation made to education sector. Kaseng kasih seng kemi hakala sing ublay jong katayo kalapun kutno ya kasat sukmin sim kabra penlong lai Sri Lanka Hamadan Waking Jayau hakabai kila don syajar sanspa khat nyungut kinong syat kiblaya shimbenta hakane kasat kaba shisin shisnem kibakan top yaki praspa lai pongut kishenrang bat henriu spa prapo nyungut kikentai nadu kibarit hadu kibla hek karta. Kajingsan dore kajat benrio banlong kajat benrio ko bekerpang kadai kariti dostur jong khasi kasyat kadai kasilang mat jong kajat benrio bat kalong kemudian kamban penek pensa eka tarengi kwa bannek kajenong kerpang jong kajat benrio aganiam khasi kibun jingli aniam nado balakha hado kasni bubrio ulet no nak sla perthai kini hi pelong kerpang ya kajat benrio khasi balada do no kini baro khasi umlong syo bekerpang namar kariti dostur bat kaniam kaya rengkat-rengkat. Kani kalong ko kubor jong kinong elam ka sengkasi sengkeme hagasni bokut no jong kasyat sup mensiam kasinam arjar arpusan.
Hakahnya teruyayong arajar arhusan keseng khasi seng kemia kalapun kuno ekashat suk mensiam jong kesenam arajar arhusan kabla penlong halumpung waking hajayau hakajinan dekat Menteri Rangba Kejelau Konrad Kongkal Sangma ke Menteri Sarkar Dr. Amrin Lengdo Menteri Sarkar Ubak Pol Lengdo UMP Naga Shillong Seat Dr. Ricky AJ Singkon CEM ke KHADC Ubak Syambor Lang Renja KMD ke Bekentur Ubak Adel Bet Nongrum Ubak Ardan Mela Besayumot KMDC Bet Kiwi-Kiwi Mentah kesenam gidong syat kibawan Malaysia benta hakasyat suk mensiam. Gidan ciajar sanspa kan nyungut bagentop yahendrus pa prapu nyungut kikentai bat pras pa lai kongut kishinran. Haba patai halor kene kejing syat Vice President keseng hasi seng kene urang ba PD Nongrum. Ule itu baya kasyat suk mensiam gede kejing syat kebaju penong sisian cisnem. Kepala penbet de keseng hasi seng kene kebala sedang nak kesenam syajar kendai sepakat wei. Pada kesenam syajar kendai sepakat ar lajar kertengyaka daga syat suk mensiam. Bad mentah keladap shispa kat sausnam. Bad kadega syat aingu aidam ya ublay try nong bu nong tau ubala kier lada ubala kerku kerdo ya kejat benderio nyutra. Ule itu uru bagino yashim bentah hakadega syat suk mensiam kidi benlong kibadang bat dang keso hala kenyam tenrai namar naduk kesengi bapun kiau ke kesing kejudon kejingli anyam kaban panjung bet ublay try kan rat pun syak ban telong ya kadega syat kumjo andala poi hakadega lempung ru la sedang da kejingli anyam. Vice President keseng khasi sengme orang ba DL Nongbri ule itu benaduk sedang ya kasyat haduk mentah kam judan kejingkala namar kasyat suk mensiam kedon hinyau tili gisket jong kesur kejing tem kaksing katang nuri kat bahagi bai pak kejing lianiam kum kepomblang kidon arbu hinyau skit. Dr. Herina Dotodong ibadai ni kedua jong keseng khasi ibadai Vice Principal jong keseng khasi College iloong balada kuwa ban im gejat ben riau iban pedem megalariti bat ban im clarity don kam meganyam namar klem kanyam kini baro kindu kindamno kejingwan manishim peta kene gelempong kam dei ban long da kejing diau ndai da kejing kemen ban penpau ya kejing sungu yau nong bo nong tau. Kani kadai kejing sisya. Habangi kwa menta ban pen im kajat indri. Kalariti kadai bakan im. Bat bakan yang kata kalariti. Idon kam ya kan yang. Kalem kan yang. Kini blokai kindau kendam do. Lesi kumbalong hakani kejuk hakani kepor ke bamenta. Kumbalabu jikli di bei. Itai samlam tan. Kata kejing bu jengkeli kata kejing ni i hakani kepor kejuk menta. Kilanang mi kibai ru kiba pensyak ya kan ni kat kom syak kom bersyak mangi kita si kata kasyak suk mensi ki haba kisim ya kan ni la long no kisim ya ka jingmut jong kasyak ka kateng jong kasyak syak suk mensim kisim ya ka la tang ong hakak ti nong we tang ya ka literal meaning dance with a happy heart ho ya kata mangiru haba ngiwan muta hakan ni kelempung syak la ka long kinok syak kan thai la ka long kinong syak chinrang ru kunju mo giwan hang ne ban ai ngo yu blai try kan rat nong bu nong thau ka jing syak ka jungi ka jing wan hang ne ka de ban long da ka ong da ka jing diao ka de ban long da ka jing men da ka jing sumha ba ngin ban pa ka jing sungu yu nong bu nong thau ba ulah ka khu ka do yi ka ni kum bang long na do ki por ke baladap ba nang ni ngi ka pat bangin yo ka ku ka do la ki minute la ki second ki minute kita yo ki benai isnam ban wan ro kunjo kon ra kon om e no engi bun thia sei bat banang kiu ka jai ban riu jingi ha ki lem pa nang ta su haba ila kren mene bong ka jingi so bat kanyam om dei tang on nang ilong long riu man riu sin slap thai bang don ka jingi so bat kanyam na do ba iklung yim patip a ka kami ka bapli kampat wan uta 4 dei uta unai thendai unai siko muci ong no kat ban kha ban mi i sini slap thai na do ka kok sia ka kok pa na do ka kpo jong ka kami na do nang ta
kalau don dekat ban kata kanyam ila keren ban pencai kata ketap kepo monobam kuat ban kasuk hasanya ikon na do kata lale kata kanyam bah ka kami banda kasuk hasanya ikon banda sandur ha ukun rat ha kok siar kok par kajong kamo banda biang ikbon ikman ikti ikijam ban kasuk hasai on dalam islam patai nanta Pidon katum kilo kasong katum kilong yeng don tang simit don hadin naisi don hadin sitio kipet ikijing di kilong kaya kajia kato kata kalong akan yam nang ta andalasan dalam ba kembloong kadon kata kapoi poi man ba kata kan yam kata ka sut ke short poi poi man bat andala klat menta bangi wan da ko hukum lei bangi lei tu da ko hukum lei ha kata ka singi ko bakum kata bat ko de mais ending hang ta kadon kan yam di hendiat bansyai bhai kani namar ki babun ki belakran ki boong bakani kamdei kata ka syatniam kani kati ke syatniam kasok ne kasok na kadiam ki menor mendai namangila kran mentan ya kata ka kajing pendap ya kaniam kom hakabedei bat kini ki ba lakhlak no slip slapat thai bat kata kadi ki kata ka pur kesiang landi kata ka thep mo ba kani kasok na ta tikani ka syat tambah kata kapur kalong tangki aliang kurki aliang ha ki badan ke jede bat katu ke yeng mo katu ke thap mo ba badan jede tu ke yeng ban nak aliang ke kenthai na du menor hi dei tang ki soti ba kat ba ki senrang kom balong irang ba mene madu ki kena madu ki samla hadu ki rang ba la long kita ki kum kita ki bla don kun roti henry ki kenthai tang ki soti ba leng ba kani ka sha kom balong mene kani ke di ke silang mat jong kari ba ka chai tang ri lingba kitu ki jiking kijing teng kijing sien mo la kalong ha kanong shat kan thai la kalong ha unong shat sindang hang to hi la sain latia yaki ki bede bat ka deiti dadang sim ha ka kantin ka bakya lani ka banya sutu pai ba ka kamram la kalong yiking thai rukum ju la ki sindang ju hang to la sai latia bat halor kata ka deiti jong ki kenthai bat halor kata ka deiti jong ki senrang kapala pengam penkit ha kitu ki mariam sha mo hang tu hi la sakhi ya ka kor ke burom jong ibu kasih Banyale banyo ikijing tip ki babiang bat ban sung turu ikijing ki bagi pat ba kimat ha ke se balang jong kata yo umentirang ba ke jala ukon rat ke sangma ulale jingo bat we kendu ikipat nong song shnong jong ka shnong jata bat sentung ki bahap ha ke mau control block ha ke district jong ke east Khasi Hills ha kani ke jinglet jurep umentirang ba ke jala Meghalaya ukon rat kongkal sangma uli ukjat ak shnong jata Barabe keren bidong shong shnong ba kinong ilam shnong ula batai gisenjam ke blashim kare ke sarkar ban kentiu ki kampan roi habro kiliang. Ule keren ru ba kinong yo jeng mentoy naga jata Nong Leer Integrated Village Cooperative Society IVCS bat ki dukhot jong ki sengerap daladi ladi ha ka bakil penpa ke jing syam ke jong ki ha ke jing lenti ban kiu saprang ha ka kamai kaji. Bat ki lekerpat ban bo ya ka processing unit kenang bakin la ban peniat ki mar jong ki.
Ukondat kongkal sangma ulapan seluruh ya kisamla bat igilong kemi bagi nishim bentati kenai kisenjam bebedai bagi emlang salang bat mensngo try ya ki project beper. Ulong bagi ok kod dikitan no kendong galak ban kisah perang leng ba kejing simkia ke bebedai berkakam jung okai pertai karap karyang bat kejing seng ya ki kam lajong. Ulong ru bagatong jog sorkar kamdai tang ban sutau ya kejing tai nrei bantai ru ikijakat rekam ki bala ban penek pensa ikijing kamai na kebenta ki pateng bandangwan. IVCS. Akan tapan buram ya kino sensar bat kumjo ikijing parabri dengan kerman namar kata akan ikasni kanlong kasni ikijing chop kasni jog ikijing kaman yangi kasnong bat yangi ki parathan sengle namar gidon ikijing kerman baga surok kan bah bat paulu strawberry ke torosim kan kiup sejrong tang ini ki kentin khoblai sibon khoblai sihajarmo. But I'm very happy to see the way the community is working together. Ikisngaw kuman hado kata-kata banyo ya ka ay kabakasnang matagasi kalayele bat kadaltray. The greatest strength for us is our unity and our strength of working together as a community. Ka jingklan hi barok way kaday habang ba kasnang katao kayetli bat kayetray lang. And therefore, when I see the kind of unity with which all of you are working together, whether it is strawberry, whether it is tourism, I am deeply encouraged and motivated to help and support this village so that you can move forward. Haba umentri rang ba ulalet cakasnong sentung kinong senong klap yang sabhai u de kejing ruai ki basung tenat balai lam ru yu ben petkai ka ksat wa arshi kejing tenat jong ngene kejaka rengkat bat ku ka bakhuit ba bat umentri rang ba kejela ulele asngo baru bat bania temlang ba kene ka kenhun ka bana kene kesnong bat ulapen benai ka song jingarap ka basan lak tengkai kene ka kenhun ba gantiat gi tiar tem ke batmai ulele jungo aru ekajaka thong so shan ne strawberry hak snong sentung badekran baginong yo jing mentoy bat ladan chispa khat sangut kinong yo jing mentoy hak snong kiba pinmi yo so shan kiba bhatam agari umentri rangba ulekran baginong song snong baginong yo jing mentoy ngi skim baper nang snong sentung bat ule pentep japang ka CM asha ka program ga bashim kya ka jingkala jong ka dor kumur ki yo ka bobo jingma ka jing singan jong ka kamai kinong ra ula pen benaru ba yasan lak tengka ban ai na kabenta ban snai ka office jong ka self help group ha ka snong ulalet ru ban jurep ya ka sentung sub center bat pen pa ka jing suk men ki kam ki blalek di kinong tre ka kot ka kya ag jaka ki badan ha ka jaka ba kendong tam bat ule tho ba sarkar ka thmu ban sna pan bhano ag jing te jong ka kot ka kya bat ban pen biang ki jaka sa na ka benta kinong tre jong ka Hadin kani ulalet jurep ru ya kamadan ilakai football la sentung bat ya ka sentung upper primary school bat ule kendo iki kena school bat ikino hikai bat ulapan menai ka song pisa ka balai lak tengka na ka chief minister's special development fund bantit ki tiar tem bat ula pula ru ban aga jengkershan ban pen baru ya ki jengtai jingshna. Do the students like music out here? You like music? Do you have music instrument? No. You want to buy music instrument? You want to buy? Yes. Okay, so I will give you 3 lakhs rupees from my side to buy music instrument. So you can start music class out here, okay? That's only for the students. But then next time I come, I want you to perform one song for me, okay? Yes. So we'll buy good music instrument for the students. I want them to start playing. And I will give some money for sports equipment also. Okay, we'll give some money for sports also. You like sports? Yeah. What sports you like? Let me guess, football. And girls? Yes. Girls also football? Yes. Okay, so we'll buy some football equipment for them, jersey and good football and some good equipment, and I'll send it across. Okay, or I'll give the money to you. You buy. Maybe that's way better. So we'll buy you music instrument and football
Okay? Okay. Thank you. Bye-bye. So we are here in Sintung village in Mokundru constituency in East Khasi Hills, and we are right now here to see this beautiful place which has got huge potential for tourism, and we will be developing the tourism sector also out here by ensuring that we put up infrastructure and other amenities. But apart from tourism, as we can see on my side and behind me and across, that there's a huge scope for strawberry plantation out here. And the agriculture department has taken large number of steps to ensure that this particular plantation and product is promoted. And through that whole process, today more than 250 plus beneficiaries are getting benefit here in Sintung village, and at the same time they are marketing this product all the way to Guwahati through Naramak, and also at the same time they are selling the product out here in the state as well as supplying it to IIHM, and there's a huge demand for it, and at the same time the farmers are getting a very good price also for this. So from the agriculture department we are committed, and as a government we're committed to give full support, and I see that there's a huge potential in terms of processing these products, and therefore in the coming days we will put up a processing unit out here through which the farmers can get benefit, and the farmers around this region also can get benefit, and the tourists also can actually get a whole experience of not just the plantation but the different products that will come out of the strawberries that are grown out here. So I'm very happy, and I urge our tourists also to come and experience this and be part of our farmers' lives, promote them, support them, and that way, as I said, we'll be able to create much more value and many more livelihoods through these programs. Thank you very much. Te paralok barok na kitu ke kubor ngila poi sa kabakut jong tup kubor jong imen ta ka jan miet ngin se shampat ba pi la sham tayo kublai shibur.